Batama na mangatasi sagala hauhuron, inma na patotap kon uhur apa pikiran na siyam ibagas Kristus Jesus. Amen. Shalom bata haganupan. Hatani Tuhan na ipaondos bata bani panorang on, aiman na tersurat bani Matius 24 ayat 45 dasubani 50 sada. Sonon maihatahon. Limbaga pasal juak-juak na madear apa na jahat. Ai isedo juak-juak na bujur anjaha na maruhur na pinabakit ni tuan ni lahu mambere jabolon ni mangan bani panorang ni. Martuah ma juak-juak na makorjahon sonai jupah tuan ni bani parroh ni ai. Sitong do na huhatahon on ben nima. Pabakiton ni ma iya manramotkon haganup na dong bani. Tapi anggo juak-juak na jahat do iya. Na marsahap ibagas uhur ni. Dokah ope aseroh tuan kai. Gabe ipukah mamangarsik hasoman ni juak-juak. Anjaha mangan minum rapa kon parmabuk. Jadi roh kosi tuan ni bani panorang naso niagak ni. Anjaha bani panorang naso binotoh ni. Gabe ago honon ni ma iya, anjaha bereon ni ma bani parbagianan, dos pakon si pakulah-kulah. Ijai ma masa partangison, apa napatu ngos-ngoson. Sonai madasni. Kuria na iha holongi Tuhan. Anggo marsahap hita pasal parroh ni Tuhan na padua halihon ai. Totap doai gabe topik na menyita perhatian buai jolma. Aido ase mulai hinanpe, buedo tangaron ramalan pasal atigan do panorang ni ai. Tapi sona hape buai ni asumsi ni jolma pasal panorang ni ai. Tapi sebagai halak na porsaya, tetap mahita marlandasan bani hatani Tuhan. Halani sasitong ni ise pelang na membotoh, atigan ma parroh ni ari ni Tuhan in. Pori ni pelang na botoh atigan, tapi na pasti roh doholi iya. Halaniai, tagam mahita ay na roh ma anak ni jolmain bani panorang naso niagakta. Na perlu sonari, na hado sikapta managam parroh ni Tuhan ay. Bani teks ni ambilan on, ibalo si do sukun-sukun ay marhite limbaga pasal juak-juak na madear apa na jahat. Na ipadas ni Tuhan Yesus sekaligus teks on gabe nubuatan pasal parroh ni Yesus na padua halihon ai. Anggo isobut limbaga atau perumpamaan bahasa gorik ni aima parabole na berarti doai ungkapan kiasan atau identik pakon analogi na bernilai alegori. Tujuan ni limbaga on aima nalaho mangukap makna na terselubung bani aha nasihol pada soni Tuhan Yesus hubani na manangarsi. Secara sederhana, boy sobuton tujuan ni limbaga on aima nalaho paurah kon hita mangarusi maksud ni teks on. Bani perikop on ipatalar do hubata adong dua jenis sifat ni juak-juak. Juak-juak atau pedoulos namar arti doai sahalak jolma na mangabdihon goluh ni janah mangondoskon hak ni hubani tuan na manobusi. Jadi sahalak doulos maningon do makkorjahon tugas na niondoskon ni tuan ni hubani secara bertanggung jawab. Sementara tuan atap kurios aima na manobus juak-juak janah gabe ianan mangabdi ni sahalak juak-juak. Jadi hal na wajar atap na pantas doai anggo sahalak juak-juak taat hubani tuan ni. Kuria na iha holongi Tuhan. Bani teks on, tuan ni mangondoskon tugas na sarupa bani dua halak juak-juak. Aima manramotkon hinadongan ni tuan ni. Izin lah tuan nyai, mulai taridah ma sifat asli ni juak-juak ai. Anggo juak-juak na madear, ihorjahon do tugas ni ibagas borsih ni uhur, janah berintegritas do iya.
Dong atap lang dong tuan ni, ihorjahon do tugas ni ibagas na dear. Ibere do jabolon ni mangan bani panorang ni. Iramot hondo horja na ondos bani. Halani ibagas pemahaman na sitong do ia makorjahon ay. Itanda do ise tuan ni, jana holong do uhur ni bani tuan ni ay. Yakin do ia, roh do use tuan ni mangidah horja ni ay. Tapi anggo juak-juak na jahat, bani teks on, ay ma gambaran kemunafikan ni jolma. Anggo ilobe ni tuan ni, dear do horjani. Tapi anggo ipudi ni tuan ni, izin malah sambor ni horjani ay. Mangarsik-arsik hasoman ni juak-juak do iya, anjaha mangan minum riap pakon parmabuk. Ay marsahap do iya ibagas uhur ni, dokah ope aseroh tuan kai. Ay do ase gabe ancaman, atap tekanan naborat do parroh ni tuan ni bani. Tapi gabe malas niuhur do ay bani juak-juak nama dear. Kuria na ihaholongi Tuhan. Halani limbaga doon, totu juak-juak ijon manggambarhon halak na porsaya nadop itobus. Janah tuan ay mamanggambarhon Yesus Kristus si panobus jolma pardosa. Dengan kata lain, hita majuak-juak ay, anjaha Tuhan Yesus ma tuan ay. Haganup hita manjalo tugas, atap tanggung jawab humbani Tuhan ta. Tugas na sarupa ay manalahu manramotkon, ahanadop iondoskon hubatta. Nahado hita mandalankon ay, itongah-tongah ni pargoluhan ta. Ambilan on paingatkon hita, ase marparlahu mahita, songon juak-juak na bujur ay. Makkorjaon horjata, tanggung jawab ta, pangidang yonta, ibagas na taat. Anjah ibagas keyakinan, roh doholi Tuhan taay, nalahu mangidah nolih nadop, ihorjaon hita sadokah goluhta. Ihatahon bani ambilan on, martuah majuak-juak nama dear, nama korjahon tugas ni ibagas na dear. Tapi say nadaoh mahumbatta sikap atap parlaho ni juak-juak na jahat ay. Halani sa sitong ni, jangin do parbagianan ni. Mago do iya, anjaha bereon ni ma bani parbagianan, dos pakon si pakulah-kulah. Ijay mamasa partangison, apa napatu ngos-ngosan. Kuria na ihaholongi Tuhan. Adong piga-piga na gabi inti ni ambilan on. Aima na parlobey, Tuhan ta Yesus Kristus pasti doroh padua halihon. Nalaho mangidah horjata, rosi nalaho manguhum hita jolma. Songon topik mingguan ta ay. Pai mamasa ay, pargunahon hita mapanorang ta sadiar-diarni, makkorjahon tanggung jawab, nadop ipaondo subata. Napaduahon, haganup hita manjalo tugas humbani Tuhan ta, marhite profesi na idalani hita ganup ari. Rosi marhite na mangidangi ipohon anggurni. Marparlaho mahita songon juak-juak na madear ay. Ase martua hita. Napatoluhon, adong ungkapan na manobut. Jika pengenalan seseorang kepada Tuhan semakin dalam, maka ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih mudah. Adong sada ilustrasi. Bani sada panorang, adong ma tolu bapa manunggang kuda, nalahu manuju husada tempat. Sanggah ipardalanan sidea, jupah sidea ma bah bagal. Sanggah nalahu membotas bah ay sidea, adong ma itangar sidea suara na makatahon. Pai ma ibotas na siam bahin, patupu na siyam malobey batu kerikil sa bahat-bahat ni. Bukus na siyam maay ibagas kain. Patar pay mapoltak mata niari, bukan na siyam ma. Ijay taridah mahumbani na siyam, adong manatangis, adong nakecewa, janah adong ma namarmalas niuhur. Jadi nini bapa na parlobe ma membalosi. Lang tongonay, loja au bahenon nin, boratan homa, lanjarlah homa ia membotas bah ay. Roh ma bapa na paduahon, bain matene, galar utang HP, asal dong. Dopni ibuat ma batu kerikil ay pitah 5, ibotas ma bah ay.
Bapa na patuluhon, tanpa bahat marsahap, ipatupuni matongon batu kerikil sabat bahat ni. Taat do iya bani na manuruh ay, age boratan lang mahua, asal mahuhor jahon ibagas na diar, nini ibagas uhur ni. Dop ay ibotas ni mabah ay. Patar ni das masidea, i tempat tujuan. Jadi pa imapoltak mata niari, taringat mabapa na patuluhon ay, lanjar ihatahon mabani hasoman ni. Ale hasoman, buka hita mabatu na ibukus hita na tuari ay. Ibuka sedea matongon, bukusan ni sedea. Dop hosi ibuka bukusan ay, hape ni batu kerikil na tuari na ipatupu sedea ay, marubah gabe berlian. Megah mabapa na patupuhon bahat, loja pe ia, marulih do hape. Tangis-tangis mabapa na parlobe, halani lang dong bagian ni. Janah kecewa parah mabapa na paduahon, halani pitah 5 dasa ibuat ni. Manosal ma ia, masih malang bahat hubuat, ibagas uhur ni. Kuria na ihaulongi Tuhan, usih sonai do hita baigoluhon. Lambin dohor hita hubani Tuhan, lambin itanda hita ise ia, lambin margogoh do hita makorjahon, tugas na ipaondos hubata. Usih hita masongon bapa na patoluhon bani ilustrasi ay. Hasipe mahol, bue tantangan, tapi marpala-pala do ia makorjahon tugas ay ibagas na diar. Dop ni ulih malas nyuhur do dapot si, songon juak-juak nama diar ay. Halaniay kuria na ihaulongi Tuhan. Selamat gabe juak-juak nama diar ma hubat tahaganupan. Na tetap taat hubani Tuhan, bani haganupan pargoluhanta. Tuhan ma mempargugoi hita, mandalankon horjatta ganup ari. Amin. Martonggo mahita, terima kasih Tuhan bani hata na ipaondos ham huben nami, pargogoi ham mahanami mandalankon in, bani pargoluhan nami ganup ari. Amin.